Aku mau belajar pecah. Oke guys, so kembali lagi di channel Arit. Kasih boneka bagus. Arit FJ channel guys ya. Oke, kesempatan kali ini saya akan live stream lagi guys. Tapi jangan dibuang. Event apaan guys? Gila keren kali ya. Garena sudah collab. Keren guys. Gila sih. Kita mau ngamuk gitu ya? Mau enggak? Itu. Tom. Wih, ada diskon. Diskonnya sudah miliar, 91% guys. Bagus. Ya. Murah nggak tuh diskonan cuy. Kasih diskon Garena ya. Warna kuning loh. Nggak ada. Ya udah, boneka. Oke, kita langsung. Jangan lama-lama, kita langsung game. Sesuai postingan. Oke. Dibuka dulu. I trained myself for this under Nia. I will ensure that your common name Kita matiin aja. Terlalu berisik ya. Gue dapet. Saya punya lucu banget. Menurut aku kece ya. First blood. Nice. Thanks. Cuy. Perfect cuy. Help me! Help me! Double kill. Double kill. Kasih makin yang lato-lato. Look at me go! I'm not the old me no more. Emot lato-lato. Penting kepal dulu nih guys, kepal. Ini bandar gue. Yup, samurai ya. Kepalanya burung. Juga ada bad boy. Iya, ada bad boy. First blood. Help me. Putting on cooldown.
I'm not the old me no more. Kita matiin dulu guys. Need equipment. Keren banget tuh guys. Keren. Help me. Thanks. First blood. Double kill. Nice. Tuh. Pengen shoot. Sampai pengen shoot. Here we go. I'm not the old me no more. Double hector guys, double hector 2000. Head there. Head there. Okay, let's go. Orang suruh Enemy spotted. tiga orang. Enemy spotted. First blood. Enggak boleh atuh. Happy aja lah, selalu. Soalnya apa ya, gak enak banget guys, jaringan gua lagi nggak enak juga kan, HP-nya gua gak memadai gitu kan. Besok insya Allah kalau udah sampai tembus 1000 subscriber saya akan membeli laptop guys ya, buat live streaming ya. Yang baru bergabung jangan lupa di subscribe guys ya, jangan lupa like, komen, jangan lupa ditekan tombol notifikasinya, lonceng maksudnya. Oke guys ya, bantu 1000 subscriber guys, kita bagi-bagi diamond dan gua bisa beli laptop min. Oke, so video kali ini let's go, bye bye.